Da ke jing tresitam ke kenhuan SDRF na Assam, bat ki pulit ke Sonapur, haringkat ke jing arab ki trajnong, menda ke singin alapno ya ke men usamla, pasyarong ha kawa na katsan men, kabadai hadin baladap saus nginintang, balayawad ya ke met ute usamla ubalahap, kinsan syawa, ha ke jing let syabar, ha janying jong u. Man pen kenmau uniu samla, balasyarong ha ke Syakawa udai belah tip kerteng kum Rohi Tas Chaudhry. Arpnyo senam ke kerta, ha kabakan ni ke jinja pasnosi, kelaja ha kamit jang arpnyo tereng unailar ajabsan, kaba ulahap syakawa belah syarong no ha ke sa na ke jinghe palat ke tekawa. Ha belum jing tip halor ke ni ke jinja laong ki bahaya ngasem, ki nong syong shnong, na do ke tekamit, kabelahap syakawa kila pelong ya ke jing mat padpa ha shilinter ke tekawa Henry wad ha padeng ke jing tresitam banyawat pat kimlap satya ya ke met jong uniu samla long ru badai hadu mentara singi na ke jing beteng ke jing awat padpa pat ringkat ke jing dan lang ke kenhuan SDRF na Assam pat ki pulit na Sonapur police station ki bela tresitam banwat ya ke met uniu samla pat hadin baladap mentala sausngi baula syarong ha ke lalapno ya ke met jong u syarum kawa tero na bernihat ba ke kalarong syadu ki benta balahap biang syauput usam ke Assam. Syusyul ongru bahadien balalap ya ke met jong u samla ki pulit ke Sonapur kila pelong ya ke jing toket ke bamania bat pendap ru kat kum ki kendon jangkaan pat hadien kata lai tino ya ke met jong u syaki bahaya ngasam pan pendap no ya ke jing ne buram bakadu ya ke met pedangsa jong u.